कांदोळेच्या फुल फ्लॅज प्राथमिक केंद्राची निविदा प्रक्रिया निमण्या पावण्यार आसा। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सतत ह्या कामाचो पाठपुरवठो करीत आसा। कामाचो बुन्यादी फातर जरी 2020 घातिल्लो आसलो तरी कोविड महामारीक लागून हे काम फुडें धुकल्ले म्हण मायकल लोबो हांच्यांनी म्हळां। RDX को खातीर कांदोळीच्यान गौतम शिरोडकार। The Kandolim PHC first, which is already in final stages of tender. There's a foundation stone is allo ha. Chief Minister आम्ही 2-3 reminders दिले तेणे GSIDC कापून सांगलेले हा. Health Minister is following up from his side, and we want this PHC to be completed on top priority because Kandolim village gets the highest. Kandolim PHC gets the highest number of people coming over there, whether they are locals or migrants, and they are catering to a large, very big community, villages. आणि थिंगासर सगळ्यो दुसऱ्यो फॅसिलिटी येवपाक जाय, लायक एक्स-रे, फुल पॅथॉलॉजी लॅब, मायनस द स्कॅनिंग, बाकीचे सगळ्यो वस्तू येवंक जाय.